A tebi ne si napalo čovjeka kad ti priča o hrišćanstvu. Evo, ovo je svijeća moga oca, pogledajte ju. Sveti se njegov duh. U ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Moj otac je bio veliki katolik. Pogledajte. Ovo ima samo u radnji Nihil d.o.o. Križ. Uvijek se držite križa. Ovo je njegova svijeća. Žula, on će mi pomoći, njega ću zvati da dođe. On me neće udarat. Ne mogu Božjeg čovjeka odbiti da dođe u Božji dom. Da. Domaš da letit. Aj, požuri, on će biti svakog kršćanin je dobrodošao u naš tim. Ako je pravi kršćan, ako to vjeruje. Ali ne mi sad psova dok ovo pričam. Molim te sad, ovaj put je pričam o kršćanstvu i o Bogu za video. Molim te da ne psuješ dok pričam o Bogu. Pa ti se ligaviš kretenu, da bar pričaš o Bogu. Evo Boga, ovaj čovjek kaže da ja ne pričam o Bogu. Kako ne pričam o Bogu? Ko onda ovo na ekranu? Što nije ovo lice Boga? Ko je ligav tako ako nije Nihil? Ovo će biti ovo je lice Boga. Ko bu bil ligec tak, ak ne bu Nihil, ne? Opet ovaj priča protiv Boga, bogohuli, pogledajte ga. Čude bila kretensko. A gledaj, Miroljub je taj Bog, Miroljub je možda drugi Kristov dolazak. Da, mnogi ga neće prepoznati, ja sam ga prepoznao. Gledaj kako sam ga prepoznao. Evo, ovo je njegov drugi dolazak, on je moralan čovjek, njemu svijeta što sve na ovom svijetu loše. On mi satro s plamenom, to će i dobiti. Daću mu mogućnost da omogući to što planira. Ali ne znam, to bi Antikrist htio satrat plamenom, a on isto to hoće. Zato ćemo se udružiti i gledati kako Satonja neka gore, Gehena. Pa da, ja znam da Satonja nije dobar, kurve su na njegovoj strani. Po tome znam. A ovaj tu čovjek, pogledajte šta vam priča. Da kurve nisu dobre. Koji puši cigare. Teški evolucionista, bio je najpoznatijih evolucionista, neću da mu spomenim ime da ga ne reklamiram. On je govorio da duvan nije što. Pazi, on biolog. Pazi, biolog. Koji zna kako funkcioniše ljudsko telo. Mislim, trebao bi da zna ako je studirao tu goveđu biologiju. Ateističku. Pazi, on kaže ovako, duvan nije šteta. Postoje istraživanja koja pokazuju duvan nije šteta. Postoji jedan enzim koji razara nikotin. I onda nikotin ne može da povredi čoveka. I zaista postoje određene mutacije i kod nekih ljudi, ali to su retki slučajevi. Nije duvan samo nikotin, prijatelju. Ti kad pušiš duvan, ti uvlačiš 4000... Ti pušiš cigara, znaš da je to loše. Ali mnoge stvari kad vidim da su loše predstave bih radi. Zavera. Pa tu iznesi neki dokaz. Da ću prestati pušiti. Dakle, pričamo o vakcinacija, iznosi dokaz. Dakle, pričamo o nekim drugim stvarima, razumiješ, zavera. Jeste da postoji zavera. Ne postoje demoni. To je zavera. Znači, hipoteza ravne zemlje je... Debilana. Da se ljudima ispravlja mozak i da se ljudima najmuni. Kod David Icke, on je debil. Samo ljudi ispravnog mozga koji zvana tri čuke sa životom ne mogu da veruju u hipotezu ravne zemlje. Ovo su gluposti, ovog se klonite. Najveća tajna. Najveće sranje, ja ću biti bolji pisac od Davida Icke. Teoriju Davida Icke o Glupo, baš kad se uzi kim, je li ovo slučajnost? Ne, znaš sam video slučajno upalio na pola onaj video koji si rekao. Opet ti ne vjeruješ u Boga, ja sam Bog. Vidi onda od mene, miči se od Isusa, miči se od mene. Ne vjeruješ u Boga, Rus, kažu ti da sam ja taj. Ja sam taj. Šta će sad reći, evo pogojit ću ako sam Bog znači. Sveta životinja. Da ti lupiš čvrgu mačke ili da šutneš, brate, dođe faraon. Mi baš ono što ti hoćeš, da li mene šutneš. Ako ti imaš obožavanje životinja, obožavanje reptila, a demoni su se pretvarali u razna bića. I sad ti imaš da... Ti si opasan, Urski, neću s tom ni ozbiljnim stvarima. A sad oni poprime reptilski oblik. Hoću krit. Si iskrive uši, može demon da učini
imam dobre ideje ko će mi dati milijune, ali ću se sjetiti tog Ajde, Rusa. odi malo, javi se Saviću. Nisi dugo već bio.